Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kafatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa ila jami'il mujahidin fi sabilillahi rabbil alamin. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم ثم إلى مصنف هذا الكتاب شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. قال المصنف ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال وتسن التعزية قبل الدفن. Sunat bertaziah sebelum pemakaman. Li'annahu waqta syiddah wal jaza'. Karena itu adalah waktu yang sangat berat dan sedih. Duka sebelum kubur. Walakinnaha ba'da dafni aula. Tetapi setelah penguburan itu lebih afdal. Nah, listighali ahlil mayyit qabla dafni bitajhiz. Karena sibuknya keluarga mayit itu sebelum pemakaman untuk menyiapkan pemakaman itu. Lagi sibuk-sibuk. Kalau nak ucap belasungkawa, sakit lup. Terusnya sakit. Nah. Illa in afrata huznuhum wa taqdimuha aula liyusbirahum. Kecuali kalau kesedihannya itu terlalu dalam. Maka mendahulukannya lebih baik untuk memberikannya kesabaran. Wa takunu ta'ziyah salasata ayyam lil hadir minal maut. Waktu bertakziah itu 3 hari. 3 hari. Bagi orang yang ada pada waktu itu. Aduh kita saya dah. Dik ketutuh lah kita takziah. Takziahnya kita siang. Kita siang jatuh. Kita berlangsung kau apa. Mak sabar. Sebenarnya takziah sabar-sabar je lah. Wa salasata ayyamin lil ghaib. 3 hari bagi orang yang tidak hadir ketika itu. Pilunya mulai tiba nak 3 hari setelah itu waktunya untuk takziah. Rentang waktunya boleh bertakziah. Aulil qadim atau orang yang baru datang, wal marid atau orang yang sakit ketika hari pertama. Wa tukrah ta'ziyah ba'daha. Setelah 3 hari itu makruh bertakziah. Li'annal gharda minha taskinu qalbil musab. Karena tujuan dari takziah itu adalah menenangkan hati orang yang ditimpa musibah. Menghiburlah. Wal ghalib sukunuhu fiha fala yujaddadu huznuhu. Biasanya 3 hari itu mulai tenang. Fala yujaddadu huznuhu. Jangan kesedihannya itu dibangkitkan lagi. Mana? Ya dia dulu tibu lah. Lah nangah tu. Hang tibu nu lo nangah.